Namhlanje sila eMabhida la besizo encourage khona our lifeguards and ama-supervisor pools kuyo yonke indawo la namaphethelo la eThekwini ukuthi njengoba sazi ukuthi iTheku labantu kuqala i-festive season sizothi ke kubona siyabagqugquzela ukuthi siphinde sibabonge emsebenzini abawenzayo. Ngicela ukuthi umphakathi uqaphele zonke impawu ezisemabhishi ezisuke zibekiwe ngoba lezo zimpawu ziyakhuluma. Uma futhi laba abantwana bethi musa ukuyongena lapho, suka ungangeni khona. Abasebenzi laba abatrainelwe lokho. Siyacela ke siwumasipala sidume kahle, sicela ukuthi bonke abantu abaseyindaweni, wonke ama-province, wonke umuntu okhona e-KZN, umuntu okhona e-South Africa azi ukuthi iTheku sinilindele, amabhishi ethu aklini, ama-pools ethu alinde nina. Siyabonga kakhulu.